Tahche hike hen muya. Tahche skirka yiris. Chotije hicho yitije hen simo. Chotije atsiham hicho yitikam hojea kecho chiksebiha muin si yiye muin. Tahche si munjin boichikein onchehak. Muin nyash tepo hicho yisinin dai yiye runchitya hojea yirichi chen anikit. Chaphenwak nyokweshan atsewetinya ya on peyagye. Yakchit yiris. Adan hojea hebagyein. Tahche hike itijem heje on chehak. Beje hen momo takat moya. Moya yirit momo hen monyash aenje boi. Zonya sham hun tepo nyan jeha. Hen ayotson anikiyi ferje tamchi. Monyash chinye ro heje in monyash ro tamboi. Hen homche ro heje hakche hojea maenje che. Chatki mo hen homte mo tachet monchi hak homte. Chatki mo monchi somete aenje pa kichinye teme hen. Ani kochi kansitom yiye mahete fer mo hen. Hen yoche teti adan mo kinyoche yaksiti ro hebagye in hen hom taxis. Hen hom taxi ro yoyokin hebagye in hojea anyan in maenje ches chime in. Chatki mo hen ro kawaki hom tagye mo anik hom koki. Paroyis. Yiris pen adan yesi. Hen yote adan anikom si kan kotiye pa kimo konkai chimeje mo kan hebagye in. Son in hojea pen in. Yoyokin in. Itzi kinyam ha penje tuti on yiris utmunki. Chatki mo hen hi chondete hi koste. Sonye mo adan hojea ha higbuti yirit maram. Mo ki hen homche yiris pen muyes. Koinki maram adanki chatki tuyete mo munki paki penje yesmo. Mo son hojea mo pen kedamun in ham kinyam tsikachiti in. Mo in tepo peyaki hentum in henye koinki penje mo in. Itzi kinyam arereje mi ham sonye ni ham chungwagye mo kan homsi kan ketije. On chibinis. Mo nyas ketije kan. Hen ha hiti adan. Mi nyash fara tepo hebe mi ro mo kansi sakangye in ketije kansi. Mo si kinyam wesh mo sakangye chiyagye somsi hojea homsi mo na ham hon hebe mi. Hebe na huyami mo jena maenje sonyimi. Satana senye boy anher mo kan ketije kan anik fer fa koi hentom. Mo nyas atsi roh kan chutije hentom mo soyo chenya konke mo pen anikom si nyoti mo nyas bois. Mo wonyoti mo pen yihe hamana sonyi mi in. Mo ya hi penye mo pen kame mo wish anik ani koi hom heba koi mo. Mo yeski wo cheke hebe hojea ki soma ki womki mo chi hebe yeki mo. Me mo wakik bite peyagye hen ham chikepte. Me aenje hi sunyaki mo yohe yaksi jem hen hike. Me kanje yiye hatsu ti in chatsei in kodamun kuti in. Me kanje shonke in kotije kansi son konke in mahetsan humusete hen in. Wa penjeyis. Adan hojea ewa horoya in mo ketije. Mo hen ayotson hi shipate mo adan hojea ewa ketije kanchi eden kanchi. Chatki yi hete adan. Honka hebe sakangye mi. Kinra chatyo achiche onhak misiya hucha. Fehna karista kimi pa kishupki moya hibiti jesmi. Hen he mo pen. Yona me henye. Jam jena fersi hi kunche arere jemi bas jiyam. Chatki mo hen ayotson hete mo nyas. Mi ach wonyotik si kinra chat mo hochas watangye someye koisi chena efe mi imi. Mo kin soyo rohkan chitije munchitum
Adam faya ki pen mı Eva. He kakanyashmi taşçese mıncız mıin. Çat ki Eva amai. Kin kinyam tson yehkwa ushim Adam ki. Tson kinyam anik moch henya. Roh tson ham chike ha mı hen. Me henye Adam hike ham chike te mı. Me he ha je tson kin. Mı hen ayo tson yi hike. Yiris kanra maeye hutete yirit mınci. Mıra hi penye ki Satanas. Mıra so misin kanyibuje henya. Mıra mınci hutaki henci amamı. Tira mı Jesucristo. Oy kanyamis. Noe hogia kuan badırki. Öt mınci in vushim adanki kıçı çibi mami Satanasi in. Yirit kinya mınci hım hete hogia ma hucete mı. Mı siti mı Noe. Hen yi hete Noe. Yo ajiyi. Yora tase yaksi hi mutsaksi rı ha buyet in. Kakanyarı oyhak anik muhocha hıça tımsi. Mu mı in ha himeti in açı yik in. Hım tera yirit kuan bami yona hıte yiris bonece oyçe hak pakirah tımce tumi ha buyes in. Sis mami hogia pen mi awami hogia pen mı in besiram siti mi in kuan bakan. Hi sitak sewa mı kan pakimi tımce yiri ya siti in son in hogia pen in hogia yoyokin hebage in hogia hayki in pakimi tım zabı in. Bece mı Noe roh chikepte peyage haso mitis mı hen. Peyeva Genesis capítulo hıbayın versículo mo kanya bece bunu kitak yiris. Oy hıbayınız dersi bonece. Noe kawak sebi hıça mınçız çatkiyi mı hen. Yora tase aksi hi mutaksi ıt mınçı in. Mıin kinyam ham hon ma he ji yeban hıça çe in. Ye koy kıçı çiki koy si ji ye je mıin. Yi mı ayo hete Noe. Kin chat ach siswa çöti je tami hıciyaro yoyokin hebagen siti kuan bakanin. Chat kin je mı hen kır ha hibiti çoy je kuan basi mı. Chat kin je anye yak çiti çoy wah penje kitak mae je yotzen çoy anye. Hıciya çi wah penje kitak Tejeye me soy anye. Ye koy bovi oni chi hımro hemonhoy oyhak tomi dorsitom boneye. Tas monki in hodia hebage in hodia chime haiki in ro hakche sochis in soni in. Meye noeye ta chotiye tomo hodia yoksi kuan bakansi in. Yoteyeis. Mơ ô pito hogia peyagye hensi mơ. Mo anye totsi hogia mo hak a chanhan ham bijem yiri siyi yomuye. Noe hogia ro chotiye mơ hogia ro yoyokin hebayen shipan kuan bakansi in. Noe humche yiri si kushayagye henyes hogia anikham hak hamahu buti. Achra ham yo kiwi hitumak sebanyo bonaye ya yo. Hom yeya horo kaniya mo opito jikba baye kanyona hi kamete chatkirayo jihtibi jika miin. Chotiye kamete ya miin ut opito jihtiwak oy miin chime. Henyra kiwi watang yesome oyhak tas kiwira hi motse tsiya. Miin hohete choyeya anik hetinte mu hen. Hamra dam no yimiin. Henya so misin yirit awamı pakitson kahuha mıtım mınaş awa henkimi Jesucristo. Oyken kanyis mo kocagye babel kansi. Moin awamı noet anikday awayin. Hen yi hen yaksi pakiro bubanyin onche hak. Moin kinya hamhon mahe farahitin. Moin ji homchen yiris boye dorsi yiris tom kochage honki chok ven hoy maeye che. Hen kawaksi ham hon chikepte peyagen
hodia khoi tima kitin hodia hom nyotin ot monkin chat ki oi kin boeje yiris momo moya hodia yiris momo pheyak ye moin kinra chat chanyo hodia yok yokna yoke yaksin pheyak ye yo kamak se ha moin monkin feitak ye kankin moin acham hon seviti je in yoki yoki tamin moin ki yakchin acham hom kein hodia farahetakein bai hi kai boin oi khoi si huchamoin ot si monchisin ero paretak yokwe yotak anik dai hi pheyak somakin mo hucha paretak si yirichichi hodia yokin hodia paretak si chimeje moin monchi henkin oi arah takis hop tima ketehen ot monchi feyakanchi mo nyashop mo tima ketehen hike hodia somete hi kushayak ye mo mirit ayo anikit mo ham kecho chibi ma mi soyos hen yi he mo soyo mi nash anik fer ma hochete mo hom yo ye myo somete dai heje hodia ku ye mo hop je awa mo anik dayin chi me unit mo hodia shat ku je mechi yiris kan maje soyo ha hiti mo hop mi tima ketehen momo pa ki hom hoimi hodia heje tum hoimi chat ki yi hetehen mi huya hekjetero heje mosi mora nyonyi bintimi hen chiye mo soyo wonyoi mo chi hopra ye koitima ketehen bera tsa nibe kame chat ki mo hen hobi pheyak ye soyos pa kiro hekta kheje mo hopsi me hi khojete mo monchi honchak anik roinchi hodia homyit oyri takis mo monye bo ban hop yiris kan mae je mon unit mo hop ji tieten hi chikang yes pheyak ye tsokis mo in chowin kin mi hop mo in shoatin in hiro wo yemi hodia boniko hodia chime ihabin in unit mi chat kimo pururu fersoy tas hai ku yemi hodia we kami chime unit mi mo in na chikin shoatibin in hiro kame yomi yoki ki atsi unit mo yoksiti mo ho chasi chikang yes pheyak ye chati chikeyeten mi tawa hodia pensi awami mo kan festa kan hi kan me kan je yiristum mo ki mo anik ferjetum atsi taswa ki aka chat ki ho chai fam che hi so in mo in nanya mun ki in hodia soni in hop ker jiro ho nyokan mo ya je jotsi hakche chat ki yi hen so minyo chat ki hik ki binyo mo hen pa me ti mo hen si yushrupai chatro oi hak achis jiya je hopsi pare heyaki ham ninyete hen oyri tak iris hop hi konche nibejes soyo yi hetehen mi huya are hebite utsi ama hopsi mora nyonin meje ki mo hen hobi pheyange soyos paki hi koncheve kiwi hop meje ki mo soyo are hebite a hopsi yiriston watage fersi hasomiti shivira tsokisis monya pen hopsi yi hahiti honja sham ninyete henmi pa kisonimi mo ki won he hodia yi he so mi sinra hen heje homsi hodia ham homsi hamra so mi sin chibin penje mo ya hi kain pa ki hi ekbite tareje mo in hodia nyokeje mo dai maeje mo ya in mo in yi in hen watange somete hop yiris je seje ham homsi honcha khop takimo meje kimo hen hi kaviti mo inya in hodia hi kame aksi honchak mo in ham hon chikein hen yash anik ferje tumchi
Mơ chi ro heje hogia chi honis chok moho cha somsi sonjesi meje yirit mum hen tepe sim je yiris momo aeje son. Kakanya ham kari mojes hogia chime kari sis sonjesi. Yiritak parohis. Hop ma hotak kiwi. A chop kame ya mo dersi ferje hen simo ti kanche kakanya nyoi hogia yokweji yi hentum. Hop kodaki penje jesmo kakanya mo in hamdam chime chike in mo ma mi hen simo. Chatki mo hen hi chukate hogia ma hoche bate kiwi. Mo in ki penje mo ati in saksi hiriya mo tam in hogia kayete in nibeye jes. Hen haso miti yowati je awam soni hoja chibin hohomensi pen awamo. Mo boi hike pa ki kawak sime wushimuin anikdain hoja soni kakanya hiyi isyo. Choti je hen chi honchak mi nibe hikonche ami hoja aeje mi. Ji yebada. Hen anik mahin hoja yiristo mae paki hoheha anik rahom sonjesi. Mo mae paki son jitiwakeha mo hen son hoja maheha hoja onoheha timakeha mo momo sonyi yehana bera tepe penyi soyo. Tepe na hen siya ferje hi penyak hoja Jesucristo siya. Oy yiritak chibinyes Abraham yak chiki hak. Yiris kan maeje mo ayo ha piyiti Abraham ha hiti. Yak chiwa oy boeje hogia aka hen simi yok siwena ha ki kaimi mona hi koyeyes. Yi ha hiti chime. Yona humche mijes yiris dorsi boeje rora chotije mi nibehenye yon. Hogia ro hak chet munchin. Chi chok nibe hinchin mo inra nibe heyak sinyo. Chimeje chi chok nibe chinchin mo inra nibe taksinyo. Abraham anikepte peyagye ayosmo meje kimo Abraham sakti yakchi mo hak arang. Meje kimo ro heje kaki penmo onyitmo dai maeje min honki chok wenche kein mo hak kanaan. Muya mo hen yi ha hiti. Yora so maximiki ushin on ki hak. O yiritak wa penjeyis. Abraham hoja Lot. Abraham ki moya yirit atamo timo Lot. Mo chime penjeti temo Abraham hoja Lot anikdai mechi kujain. Moin unyitin Abraham ki hoja moin unyit Lot ki chutijain kakanyaka ham tepe tani moin jetin. Mojes ki yi Abraham hetemo Lot. Ham tepe chitikatson. Dam jehom parere hi kahatson. Kamewa mo hak chok mahem. Mo ki Lot mahem mo hom si hak konjes mo hoja. Wakajes mo chat ki mo Lot timche mo hak mohi kohiro sordansi. Mo ki Lot mo kanki boi. Mohi kansi boeje chen yamo Sodoma. Chat ki mo ayo ha hiti mo Abraham kiwi. Roh mo hak kamesi kinmi. Rohen jera mi jes hojea wushi jes mi. Hamra honis kan maeje motsi oy peyagye yo. O yirita kanya mis. Abraham tohete yirit ayo hopsitam chi jiyeje. Mo in munchi Sodoma kanchin ani kiyi achi yitin me kanje wa mo in chiti je in hojea yoksitam boeje chitin. Chatki hi penye in. Mo nya Lot tap yehoy roh tamje heje mo katein. Chatki chiki mo Abraham katein mo Lot fayakan ki munchi chiti je jetmo. Me hi chunyaki atamo. Hi penyak siro achi yitmunchin at muin ka nyibinya in choti je kan chiti je kanchi in rebete yirit jiye je tumchi ayo in. Mo sitimo Melkisedek.
เมื่ออายุสาเลมคันจิเมื่อกุจิติเชนเชมือหือชัดเชเมื่อเมลกิเซเดกติเยเตปังหเยบิโนเมื่ออับราฮัมหเยยีฮาฮิติโยโกเยเตเฮมือหือชัดปากิเมื่อญิเบหินมีเมื่อนัชโยจินปากิฮิเปญักซิมเมื่ออินฟากินจิอินชัดกิเมื่ออับราฮัมดัมปาเรเฮเยเตเมลกิเซเดกเยสเฮเยมูชิเจตักซิสมูโซเมเตยิริตาคันเสเฮเยเมื่ออายุจีเยเจตุมจิเมื่อญาอายุโซโดมาคันจิอานิคิยีอาจิยิโมเยสกิเมื่ออับราฮัมฮัมเฮเจโซเมเตเมื่อญาโลดฮัมเฮนเมกิจียีชิมิคันฮิกาบันเบบันโซโดมาคันกิวีโอยิริตาเคเบนิสอับราฮัมซิเตโอโนตาอับราฮัมอาซิปากิเปนเยติเตเมเฮนเมื่อญาอานิกเฟรยียีคาคาญาอิซิอาวามชัดกิเมเฮนฮูโรยาฮากติยีฮาฮิติกาเววะเฮมาเอเจซิกเซวาโอโนตาซิกเซวาเรโอโนตาอินเตเปเฮยามยีเฮนฮาฮิติเมตมราอุชิมิอานิกราดาอินอับราฮัมอานิเกเตเพยาเกเฮนซิมเฮเยยามเฮนอานิกมาโฮเจเตมอับราฮัมชัดกิเมอับราฮัมชีเยบเตเรเพยาเกฮาโซมิติสเมื่อญาเฮนอานิคมฮาคติเฮเยมาโฮเจเตคาคาญานอยฮาญติมเฮนยีฮาฮิติอับราฮัมกิวิยิริสคังรามาเอเจมีเฮเยอุชิมิยอราโซมักเซบันเรฮักกานังคันซิโอยิริตักเยสโยติเจเมื่อฮอยโนอิสมาเอลได้โยโมเจฮิยิโมญาเพญอับราฮัมซิซาราเอสเรเบอิสอิซิอาวามโมเจสกิริสคันมาเจยีซาราเอเฮยากิวมจิอับราฮัมตายโคชวาเอนิสตมยอราเฮเยมีโอยราเพนติมียอสิเอนิสอากาศว่าเจเกโมอาวายิหุยายอเจตราอาวาชิบกิโมเบเจกิโมอากาศโมเอนิสซาราอิสอาวายิโมคันชัดกิโมซาราอิยิโมเฮเตอับราฮัมมิสเจหุจาเบคินเอเกหินยอโอยอากาศเอนิสยอเมเจสกิอาจฮัมเฮิมฮิติยตัมโมเจสวอร์เฮอับราฮัมยิเฮมีญาชเมชิสิโอยอากาศเตเปเฮเนเคยมีฮันจักมีมาเฮติยักชิโมนิเบเจฮันกิเชคิฮิเขาเกชัดกิมืออายุหุตากิยิริตอาเนรมปากิมือฮิกันยบันมูอากาศเอนิสาราอิสชิเมเจมืออายุจิอาเนรฮาฮิติMira awayi yo cheyete na timi Ismael. Mura dai awayi hojiara yo hijabiye ushimi. Anikra dain hamra tepetikin. Ismael ati ayo boi moin jesin arabes jesin. Munya hen yi hahiti Abraham. Misira pen sarai so minra yirit awa hojia hikotsera yosi peyagye. Bera hikotaki peyagye yo mitom. Oy yirita ken kanyis. Sara jisi. Yiris kan maenje mo Abraham chashe arahtaki tak arahtaki ye yo moje chiti mo nya Sara arahtaki tak chiti yo moje mo Koinje doiroyi mo Abraham kawaksi chibin monchin roin kunkukenin mo nyahike ayo hi kawiti moya chatki yi he Sara penmo kaminyewa hek me humchi hasha poroki takiro hum me pang hojeya kimo Abraham hi jokaksi huruya peya akasmo sonsiya onyomsi me kanje yirit muin kanchi peyaki peyagye hensimo yi atra arahtak iwa Sara kinje mra moya yirit awamo Sara chonje ya akas bawa hoy sewak sewabi peyagye muin monya ham hon aniki mejeski mo Sara kochi kan jisi
ชาติกิเมอายุ5ฮิติอับราฮัมฮอนจัชเมจิสิซาระอิสิเมกิการิเฮนเยสโยฮาฮิติเจมฮิเกเฮนฮาฮิติซาระเมเจอานิกอาวายิริตอาวาเมซาอิชุโมชาติกิโยเจเยเตติอินอิซักโมเยสกิเฮเตอินยิสเจon yiritak aratakis Abraham kujaki Sodomajes hen chay koksaki pakichi anik me achi buiin chatkiro somaksi Sodoma kanchiin kakanya utmunchiin anik dorsi bechi huchain chatkimo ayo hahiti hon chokra hiyi mutam boeje munya Abraham jitite mulot kakanya ka bukan mu Sodoma kan Moses ki yihete ro heak si boram ut munchi Sodoma kanchin be bora muin mun jehoy in roin chichin munya Abraham ko yete mo hen pa ki ham he mote Sodoma chat ki mo hen ha hiti mu ya hu ya jakak si yo yiritak munchi roin chich mu kan boeje kan hamra he mote nyo muinya poro yit anyer mo henchi mu chay in koke Sodoma in hojeya mu kan yirit munchi roinchit mu nyahikelot mu in anyer in hichikeyete in mu lot pa kiyakchi mu boeje meje ki mu shipan mu kanchi chat ki mu hen hutet si maeje ches tas hikoshaye mu boeje koshay situm azufre hajik meki pudayro hi mote meje loje choni hojeya pura awamo choni in Oy pura takis mo hi ko shayak je Abraham si mo awamo Abraham ki Isak aj phanyanya nyanyat bun chat ki mo hen hi konchete mo Abraham yi ha hite tikira yirichit awami mo Isak mo kanyra somite awami hi kushayi yitim mo awami Abraham anikepte peyak yen simo kanya anik chikete mo chihen tepe wanyin ha hibin mo Isak paki tabuban kiwi ach Abraham tapeya kuchinyo mo yaratsan ihaki awamo Isak be kanje peyaki maeje chet anher ayuchimo Abraham hamra meya ke awami kin achom chiyeye anikiri yimi henche ham dam ote hichitim koichi awami yirichit me kanji Abraham nyanche yiris oweka wek soke dashumu soki kan chat Abraham soy hektemu oweka moje kihi kushayete henjes Isak yes kushaymu Oy pura kitak yirisis Abraham hojeya onyitmo Atmo Abraham hiyi ishuya fayaki onyitmo yi heyaki Kanyibida yos kanha hojeya kehwa yiris pen paki awajes yo Isak yes Abraham hamae paki Isak yakchimo hak Kanaan paki ham wemi mo kansitum pen achis in mo in kananitas in chat ki mo onyit mo chikepte peyagye Abraham se hojeya ki mo hen hakati mo onyit choy boy yoyaje chotije Abraham se mo ya jake yiri somsi pen Isak yes mo si timo Rebeka Isak hojeya Rebeka achawayi in yirit awamo in hete in Jacob hete in Israel mo ati ferbo ira mora ayobo i rojes boeje Israel kansi mo in munkin Israel kankin takan mo kanin mo kan hakin Kanaan kansi oy ayi Israel kansi hom si jiye hojeya anikeje ma hojeya roin keje ro oy hak kit bechiha Oy pura kitak pura is nyaejemo Esusi
Hoy peagemo hensi anicroisis. Mơ ayo son ham honjeya wonyoy. Mơ ayo yi ha hiti adang hike. Hute tera yirich hi penyet mo sonyo. Ach ki mơ ayo ha hi chuki hiti noe yi ha hiti. Tasra hi mo taksi moin achi boichin. Mơ nya ayo chime ha hi kawi hiti mơ hop. Mơ mae anicroisis heje hojea homsi pakitson kocho chiha kin kakanya shiro zon yesi. Me hej ha hi kawi ti chime hikemo Abraham kakanya mo hi konzero peagemo hojea chikete anikete mo yesom ha kuti hojea ma hojete. Un kan feita getepo kamete mi mo hoño Jesus. Meje anikot mo kan tepuje nyai mo Jesus Israel sikan hak. Mo temo anikroisis temo Maria. Mo nyash wushi Abraham si hojia Isaac si. Mo nya Jesus henchi awamo anikroisis hojia yirichit hen anikit. Mo Jesus ti chiroin keje hojia chonje meje chime ma hoje ro onche hak. Mo nyash atsi hi penyete soyo hojia tui kanyi bije henya pa ki mo chenya nyosin mo siyawe hojia ro ra hi kote hen si peagye mo. Oy pero kitak chibinyis mo sonje Jesusi. Mo Jesus panyi hike hon kichok rihti chat ki mo hi chiyak siro monchi in mo mahmi hen si mo homje hi kawang yes onyi hi minye bino pa ki anikete in mo atsi hen yat. Os nya monchi achi yichin ham hon anikete in wakik te mo in. Mo in ihate in hojea hi pakte in yiriche cruz yote in. Sonche yirit mochachit poche temaraya yiris yashimis hen ya poskan in lanza choti ye hen ha iti adang ike mora sonyi hebeya mo sakangye ham hum hebaksi kakanya tson hak hum sin mojeski itsi ye jetson rohton ham chike ha mo hen kakanya yoko hechi ha kochi mojesra watangye so misin pakiro sonya tson kit ji yewa Jesus nash sonyi tson sije sucha mo kai watangye nibe kawe miyes. Abraham uha yiris ueka mo sonyi Isagyes. Mo ki nyam hen so misin yirichit awamo Jesus mo ya ichibisin huchatson mo soyo hi penye a Jesus sonyi ya tson jesi. Paki rohtom tson somak tson henya a enye mo anikye ye ya tson mo Jesus. Hoy por aquí ta kwa penjeyis Jesus wani nyeban. Mo a Jesus si mo kanyo ta kiris kanto. At kinyam chibin maenje mo wani nyeban. Mo hi naibon koin kinya penje mo. Itsi kinyam Thomas mo kanhike yoki jem hi naibon ya mo Jesus. Son at kawe bahte mo Jesus. Mo nyaham hon anik yaksi ken kan maenje hiyi kiwi wah mo yah aka kan in mo in hi chiyak ki mo. Mo kan chime mo Thomas. Me kan je Jesus hi kawiti kiwi me tsan hum koroi chonje mo in. Mo kinyam sokem chey mo kan siti roi koko hi kawiti mo in siyawe mo in. Chat ki hi kawe aksi un kan si paktang je mo hojea potang je manayas mo chat ki ha hiti Thomas. Hamra yoko kochi mi anikiti momo. Ha hiti Jesus. Dada ma hoi mo in anikin chi yo in me tsan ham kawin chi yo in. Choti je hamra henye Thomason yoko hechi ha kochi hen hemonye anike ha yo jem Abraham hike chikepte peyage hen simo onyash peyage hen simo anike ha hemonye kochi kan mera kochochi ha Jesus zonira hum kuh katika mera chat
Hi chủ nhà cả ai dễ chân, hi đi ya Jesus ya sơn dễ mơ.